پشتی نوێژە تەڕاویحان تەمام دەبیت ئەو قەستا چایخانێ دەکەن بۆ ڤەخواردنا چایەکە حەجی کەریمی ئەو دەبێژن هەر ڕۆژ پشتی تەڕاویحان ئەم دەهێنە ئێرە و چایەکە حەجی ڤەدەخۆین هەروەها هەڤاڵên xwe jî dibînin. تایمەمەندیە چایخانە حەجی کەریمی ئیکولێوە چاوی و فەرخەت گەل غێر چایخانە گەل غێر چای ئەوە دەش وەختێ ئەم تێنە لێرە هەست یا بێ شتێکی دەکی کەلەپوری شەوێت ڕەمەزانە حتا تقریبا 12 شەوێ و لێرە هەی برا همچینه جامعه مازن نویجه خواب جماعت کن تراویحت خود کن پشت اینگه هم تین ایره چای حجی کریمی گلک خوشه و جامرین نخوره چای وقت خون و صحبتات کن و آوات کن و گازونده بوی کدت کن و خسرو هەڤاڵên xwên dan Emer jî zêdetirî 40 salayê ew dihête vê çayxaneyê şevên xwe têda diborînin û serhatiyên xwên gencatiyê vedigerin. كوك إسماعيل ورا أوكري بمينا هوفينا جهز شيوسي بنا راسكونينا جنومير سيرانا دفكانينا قهرمان همي دراتجينا Kerîmê Çayîçî ji ber qelebalga karî bi xurtî me derfetek bûdabîn kir ku bi me biavît. Wî diyar kir ku her ji sala 1968 heta nûke ew li ser vî kariyê berdewam e. 68 هاتون وكا 54 سال چایخانه مستمره رمضان خیر شوا روز شهر روز تو مغرب بانگیس بیاto بانگ مغرب خودی محبت و پاکش یا تازه یا تشتگی تازه را سر چیکی چگه دی صرفی سر چیکی دونه تشتگی تازه بی صرف عالم دی راتت نه هذا آخر چایخانه نه بس با عالم برخوری ما همش گل احترام عالم تگیرین چو تازه و قدر عالم تگیرین خدمتون بطلت مستمره تو خود بینیم تدعوسی بینی Piştî bi rojîbûneka dirêj beşeka xelkî Akirê qesta bazarê miqîmê dikin bû vexwarina çayeka hecî kerîmî çûnke bi wan di heyva Remezanê de bûye nerîd. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.